Haha ni cemanirio ria barabara ya Kamiti na barabara nene ya kuma Thika guthie Nairobi, muthiururuko-ini uria wikaine ta Roysambu roundabout. Na haha muthenya wa Jumatatu nginyanagia gatano hatikoragwo na mihango miingi ya andu orotiga ngari ikihetuka. Indi gwakinya ni muthenya wa Juma na Kiumia, mihango ya andu ikaingiha andu magiuka kuhuruka kiharo-ini giki. No waigira muthiururuko-ini uyu, maundu magacenjia kuria ukoraga andu makirama na njuiri. Atumia na iritu aya urona haha makoragwo mandikitwo wira wa micii, na riria maheo rutha mahuruke makoya kanya kau kwethera king'otore na njira ingi iria niyo ya kurama na njuiri. Uri haraya waya gwiciria ni andu macemanitie gikundi, indi kurio ino niyo njira ya kwiyethera uboco o undu umwe na gwetha undu wa gwika niguo matikae kuingiraniria maundu-ini mataramateithia kana manange kiria mari nakio. Nafanya kazi ya nyumba, tunalipwa end month. Na sasa ukuja hapa kitu kama Sunday hivi unapata kama 200 hivi 300, na labda uko na mtoi home. Hiyo saa mama anakupigia simu mtoi wako ni mgonjwa na maybe boss yako baada hajakulipa, inabidi unatuma yako kama 200 nyuko nako wanajisaidia home. Sometimes mwezi unaweza kuwa una pesa na uko na mahitaji yako. Sasa hapo ukikuja ukishuka mtu unapata pesa. Na ona thengia wa gukorwo handu haha hatiana ta saruni ringi, monaga customer o atiana kana hihi o mundu ni ari na customer ke. Tunakuwa nao, sasa unapeana namba yako. Ukishafika hapa anakupikia hiyo Saturday, anakupikia simu anakuambia kesho tumiti unishuke. Sasa anakupikia simu mapema ndio mjitayarishe mkutania hapa. Ni wira wa mukiritwo wega ni customer ingi kuona andu maumaga ituri tiganite guka gutumirwo njuiri haha. Undu uria ucungiririo ni marihi mathi uringithanitie na saruni iria ingi. No ona kurio uguo iritu ya marauga ndikoretwo iri thabari huthu, ni amu ni makoretwo magicemania na ihingica iria matunganite nacio. Kwa salon ni wako expensive sana, lakini hapa ni bei cheap. Unapata mtu anashuka kama msichana na rasta na 250, na salon ukienda unapata ni 1500 hivyo. Sophie ni umwe wa aria monganaga muthiururuko-ini uyu, agitwira to wira tu manyitithanagia haha, amu ni meitururaga kuria runao kuria marituhirwo ni muturire, na magatarana undu uria utumaga umwe wao aigua ri handu haria hagiriru. Tunahusiana, kila mtu anatoa kwa maoni yake, hali zenye anapitia na maisha yenye anapitia na masonko wake, lakini tunatiana mioyo. Na kumana na wagi wa mawira urithite na mbere kugumira mbeu njithi guku bururi-ini, atumia na iritu ni mamahoete matikeingiranirie mawira moru ta uhuthiri wa dawa cia kurefia, no indi methio kaundu kanini mundu angika ga kwirugamirira. Ni iritu na atumia aria merutire kuruta wira na kuga matikuhoya, kuona riria matari wira haha niho matunganaga na kuoha andu njuiri na bei ya thi. Handu-ini ha Kameme TV ndi mwena wa Roysambu, kaunti-ini ya Nairobi. Ritwa rakwa ni Wangui wa Wanjiku.